Evo, još jedanput, dobro jutro i dobrodošli. Drago mi je da vas vidim. Moje ime je Siniša Bronić, ja sam Business Development Manager portala Edukacija.hr i drago mi je da vas danas mogu pozdraviti na našem seminaru u radionici vođenja ženskog tima u realizaciji Ivane Radić. Ja ću vas kratko uvesti u današnji dan i predstavit ću dvije riječi ovo što mi radimo. Mi pokušavamo naći neke male stvari koje se jako dobro mogu iskoristiti da se s malo napora i malo energije i vremena uloženog može najviše postići u vašem poslovanju, u onom što vi radite. Ovaj seminar, ova radionica vođenje ženskog tima je zapravo jedna od meni vrlo dragih koju smo počeli godinu i pol, godinu i pol dana. Ovo je jubilarna 10. izvedba, tako da ćemo imati malu proslavu, koja se pokazala jako zanimljiva. Ja obično 2-3 mjeseca nakon edukacije nazovem, ne sve, ali neke od vas nazovem, pitam i kako je bilo. I onda dobijem feedback. I onda sam dobio feedback za joj gospod Siniša, znate, nije to meni samo u firmi, meni vam je i doma bolje. Ja sam sad neke stvari skužio kaj prije nisam znao. Ali, da, čak nije ova šala najozbiljnije bila, ali u samom poslovanju muški i ženski timovi imaju nekakve specifičnosti koje, ako znate se time baratati, ako se znate se time voditi, onda možete iskoristiti te neke stvari u svoju korist. Da ne bi uzimao Ivani riječ, pustit ću vas dalje Ivani, a prije toga ću sebi dozvoliti Ivana. Evo, jedan mali prigodni poklon za jubilarnu 10. Pa hvala lijepo. izvedbu. Hvala. 10. Hvala vam lijepa. Ivana, evo vi izvolite. Hvala lijepo, super, odlično.